Kumno perlauk bro, saya si senpat ngapreng so bhai phi, syakani ka channel jonga khasi terka. Kini ki dry fruits ngala pedem shis ngi, daga so nyam trama, te filak ban pedem daga ramru da via sultanan. Tinggal asyum kani ka sini pada steng pela, kani ka peleng pada ngai artli, ai shua iwe mo, ta deban king shua iwe bahkan long klep ha kain. Sa lang kani ka melt butter ka makhan ka bangal ada pen cheese 4 gram. Sa klep lang. Uniu maida, uniu desh pela steng. Dakin rub ha. Hang ni pada nga ai utu snap so nyam tra. Ai tung nalor ma wan ai tu bali na po. Pinda ai tu bali pe deban krut tang nalor. Da ai tu bali pada salong thang no pada. Tera adab nang ring king bhang nya milai bhai kani. Unipat ude utu vanilla essence ngi ai shamaj mo. Tementang ini thap no kani ka tri ka bangal ada pen kre ngala ai makhan shwa te ngi de ban tap kumni mo de ban tin tu hapo nomor ba balai teng ka shet double air m2m makan light to kill air again te ngadon niki dry fruits te nga shu ai na lor umni ban kham itanat ba te kani padeng in ya big no shis pan ripo degree Sapho na sapusan minit sa shupain hadin steng kenta sa shu checken mo nama teng kam padlong bha na kumno pe kaningan shupin ipi banga shu check shwa pe kadang long ji hapo am kumni te long kam padlong ra tingi habbu sa shpho khasan minit pe kani hadin shpho khasan minit pade kala biak ngathare flayo jimen to himo perlok Kau boleh sibun mapila ipe ia kani ka video. Sengobha like, subscribe, but share. Berngai kau boleh ia fiba ro ki perlok mo. Merry Christmas.